mama leibak nungsibadagi governance in a complete failure of constitutional machinery governance in a complete failure with the Tolak Kiba, Pogla Kiba, Sigi, Iho Laki was a Kulai Pipe or Gazo. Makuidi Amnesty Pibam to a woman. Amnesty had a prosecute Toroi if you maintain something, we condition it Hamadare. Condition never could collide Tangalona, Tingal is in ever. Oh no. Amnesty di adum thamam thoi pibam thoi aduga thangai singna ngasi village volunteer force hai janu rambai tengol jo hai janu ari any atopa organization ma'am jo hai janu kari gi namuda khulai paire ino hai badu madu ne be khoini yeng doi root cost root to ne be yeng doi ti sai ai mi halu gi hai be khulai pairak bana te ba ai highway da lut to gi hai be khulai pai bana te ba government gi machinery sina Labak sing ngak pengemui dore, aduna ekoi isan labak sing ngak terjadi karena ngakani hai bagi manung lagi tolak pa labak ning bagi mama labak nungsi bagi itil dulu tau raga tolak hiba ihau ne, adu raga di hoi pasidai sudah ekoi kisu tainabam tok pa jaga jadi tainada bakar dilai, tainabam tok pa hai raga di matam sigi pali belai ngak tainaga tau bune apa, maram di lengak amat calai bese, ini memang tu hai jarum baduni, ayuk ki toothpaste ki hauraga nungdang ki good night coil box se koi tax piri ne ba kari gi lengak chalai na ba lambi sem na ba road tax thiri ni hoji lambi sem de ne ma ngai jaram ba aduna tax me am je piraga uniform personnel sing da state forces linkatana IRB MR adi manipur police adi central paramilitary forces ma'am tolo piraga deploy tawri se Karigino, I with Micham Miam Zina could the Kulai Piraga Iho or Tanabana. Micham Miam no idea equating Nakani, Lebaka Heloi, Boundary Kaheloi, politically or territorially. Aduna, equi no Tangdulatana Pazana Tumu, Goman is there, Lengak lady, Lengak Matalagani, Hibaneva, Lengak Sukaram Lengak, a queen of Kanbamut to Nak Lengak to never. Aduna. Masigi lengaki kano sila loina complete erosion of governance hai bitare ko masino kari kai thare e koi micham miyam jina lengak ta thajaba thamak ta bane ba adu aina ngasai haijab du ne ba taina bam thokpa jaga de koi taina ki da man ba mai na khang leijaki bu ko adi government you should act adu or else will do haibam di koi kitang hahening hojik su matam lai ana government di See Supreme Court, I know Honorable Supreme Court of India, in the state of Manipur, there is a complete failure of law and order and constitutional machinery. Chief Justice of India, Hano Viramati Chandrakumar, open court remark. Adu governance ki failure na maram oiraga ichini na using na khulai pairak pasa adu idari Canada no blame to duje government blame to kudung natro adu ragadi nasi Para iba pula iba zingja. Hoi moina agenda tu di handu oga atau pathabak torom magadi that is one thing. Hoi lenga lebak ke damakta kari lebak ke damakta adigi ima lebak ke damakta ni hai na pai raga adugi same pai ni kulai tu na mi pha bada pun bada adigi na tragana extortion to budas. Sejen na magadi that is another offense. Adu di offense never. But primary purpose of taking up arms. To maintain the there should be given amnesty. Chandrakumar, how you say, Miam na Prime Minister say, Lakadra La Vidra Habasi, Koi Jazitirin, Dermudi, Masi Lakpagi, Lapaya Bagi, Chang, the percentage na Wang, Habagi Warol Tambiring around, Pam give a Wigi tea party to the switch up Chana, Lakni La, Kang de Habagi Warol Lama with the Yauriko. Adumapu, in a Ja the lakchani bo apam si akoigi monsoon parliament session sigi mamangda natraga prime minister si la ena lauraga magi lakchangi gi mamangda adi popular government amalai taba matam na malak pa habisigi mangjaba mayam amalai ha khoi oza subject na su thambigre do oza gi speculation da kari haini popular government ama lakba ya bagi si khoi Haiba Kugi monsoon session parliament ki sending among si possibility lay na kan bakamainto. Kugi Mayambu Kurumjari
ai co panelist sing aduga koi anchor bu ai ngasi yawn bi bagi damakta thagat phondokjari miyam bu kurumjari aduga koi huji se manipur da koi crisis thole isi hatum hydras yare May 3rd 2023 de huji che June gi 2025 ki ngasi June gi 30 or mone aduga gari chai ani he ama chai ani ga tha ma hele habani ani changa habani aduna July ki tang manga sida kano sida khoi May July de 3 sida chai ama ga tha ani ga tha ani phadoi ada ikoina ngasi boba manipur gi miyam dagi yamna nuaitaba ningdom bombam leise prime minister gi khoi honorable prime minister Narendra Modi gi magi deafening over silence in adi ma akhoi gi atopa railway gi post master amana ngasai gi ma railway post ki general head amna tawgadoba sangaba track sangaba railway sangaba platform sangaba adegi hoi adegi rail accident thokpada leitaba hoi adu jatham thu ai jatham thokte haijab natte adumba adu chatpa adegi atopa prithvi gi malem gi lebak singda chatpagi matam mangona loina leye but ngasi mak thoiba manipur gi asuk chawba crisis milising umpu hena internally displaced auraga leiriba sabam thapam khangdagai ijat leina hingba ngamdriba khoigi lising umpu sigi di yengaga mikup ama magi pungai pungamagi khongchatta healing ta champiram doine adu hujikti mayam si wana khange ai wakhandadi magi lak pase lakani ne speculation kan tori masi lak pase idi thoina maduna healing touch tipi do mandre because madu insignificant wini ana logjey ko adu hoi manipur usually present issue sida ngarang nahan gi khoi gi sida ai sang phamjab du yawre khoi gi hana gi honorable chief minister thumum biren gi BJP ki MLA nimpu kani haibagi magi claim sigi matangda aina masigi 40 kani haibasiga adigi hujik prime minister laktoi siga adi hujik BJP ki hoi ngasi moi meeting mungrang phamme moi gi tea party ma hoi thambal changlen da tawe haibase masi yam welcoming oi state tigano di oi ba step di oi maram di kaino da ekoina president rule hujujik lady say the president rule laga phani na khaleba because state government was really helpless the state government si pura helpless neba moina khogi miyam gi lanthum miyam gi punsi kan banga maktaba ngak banga maktaba masi gi maram oiraga president rule laga the alternative option na moina khalak maduna president rule laga ni phani haidana khogi mayam sigi hope khak leiru base masi ai wakhandadi not to the level of miyam gi expectations sudi fulfill tawba ngam de na logjayeba aduda mu miyam sidi awon ba mekta khara olaga mu phani habdu ne ba hujik tawrise adu ragadi president rule ngamdre adu tari hujik si thai khoi tawju tunna haibi badu ne khoi miyam si kanada haiduino haibadu adi koi address to grievance se kanade address to do no jojikti thangai sengna confuse le ma'am jamam na bam ju leire khois aduna jamam na buduna maram oraga koi popular government amaka miyam gi government amaka lakpana pharani haibasi su dum phobum di thoe hujik sai tamosita jin jo haibi budune center gi dictator koi majority si MLA hojik si 32 plus 5 khoi original BJP kuntrain thoijiga JDU ri chongchalakpa moi manga duga 37 oramnin khale ko ada atai LI gi sina kitang kona thamraga si 37 am leire adu hoi loimu punjalaga di mu congress ka tani me kano phami se opposition na phami se 55 ne hoi phibam na yada badagi koi gi cookie gi
representative ori ba moi MLA tara je khai dokra 55 minus 10 di amu 45 ti lei ba ada 45 sina sai tong se te jin hai bi ba 40 30 na support tawraga su chief minister webe ya dabagi phibam khak lei base masi gi jaga sine ba khoina manipur de irony oiris yam tin ironic oiris ramdi akhoi gi oiba se je amta leiti habne kari gi no haraga de akhoi gi akhoi miyam gi mihut ne thaga leba sing se akhoina makhoi da simadi tawragi mu oge haibagi capacity je leitabagi ne longjei ba ramdi kunthana support tawraga chief minister amkha on the floor of the house no confidence motion wa haigera motion of confidence wa haigera lawna ga do pochida akhoi da madu gi tanja se supi pidre adu tari assembly am leibagi assembly da majority amkha aina command tawri haibase akhoi manipur gi si ulak taba kuire aina akhoi na khang aina ga khangja hu dati khoi thaina leigidraba halibong ori sangai sing hoi adigi Dr. Chandrakumar hoi adigi koi pong rajavi not koi jam hui matamda aina khabar da kitang paja ho bani ko ite yam khang bodi na chede moi matamda vote tawe ada Chandrakumar vote asu phangi Dr. Chandrakumar vote asu phangi rajavi no vote asu phangi adigi risangai sing vote asu phangi ha risangai sing chief minister oye hai badi moi sigi vote se assembly to vote ate internally moi party manungi oina to internal votes to have internal democracy am di matam lo leram have adu hujikti asai kuntra support to roju center gi support to do thangjala ga ju hen mai phibam nei ri adu tar ga dinga sai gi sigi onslaught sigi assault to the federal structure of this federal structure ko state ki autonomy de assault to buse masi level mangamba koina thangai sengba miyam gi luching ba ko thangai seng no tangai phadana pambam thoe miyam jina maramdi kaiso kainom haibai su delhi jet khre haiba o ma do delhi dom ko re o ma mo hale ama mo ko re haiba ari masi bokta sai gi state ki BJP ki central leadership na ko busida kuki MLA tara ama tongana naga gi tongana mite gi tongana na ko buse masi mak ne lan ba hori je hujik sai tawo se te jin haibi baduni support to gera to ro gera kunthra na support to ro ga su center ki dictate ha puk pot ama lei bani na adu itara ga di the infighting nena lady infighting amad lady nena lady ba moi manungi yanadab dagi thoi ba issue nena lady sa be it cookie MLA or mite MLA center ki dictator kauraga no fall in line have the low fall in line dong ne madu hide bi maram je kai what is the agenda have the center ki agenda je kari no have ne hoji maram di hoji government form to ngom je hai je center na ma hai je noi ma amrak side ai to wasai ama hapa ngami hai bani na adum hapa pa da kachu na te adu tar ga di manung side yam fishy oi ba adum legislation udana hai bagi sai prime minister hoji laktoi sidi ngangi koi honorable nongthomam birena nimfu ka ni na law ba je ai di electioneering gi process am hau bagi type khalle the election campaign ho bonin lo e bai wakan de election campaign ma ho gale e ba the election campaign je mu kari na mu feel to re compounded by the speculations about Modi's visit after such a long silence and long sai exclusivist policy ma da prithvi gi malim gi any topic ta ngang ba ngamba Narendra Modi ne manipur gi topic ta parliament ta amu khak ta ni ngang ba adu congress kan giri ta kan no confidence motion kaino ta parliament ta pukhala ka da prime minister lakte ya kan ta adu issue du ngang ya da ngang ba ne hekta ai ne voluntarily ai manipur matang ngang gi hai ba ta te matam ta ris adu ta housing phawba prime minister gi machin gi manipur gi matang ngang je khoi gi other community gi janura ani khak yes khoi gi naked parade to we to matang du da thogla aga ngang gi ba parliament to ki congress no confidence motion thangala kan da ngang gi ba na ta atopa
he remained silent and he remained his silence is deafening. Aduna nasai 40 kani harapasiga hojiki amuk prime minister lakne haibasiga Mariam lainarapasi punjala akandadi electioneering gi process amakha adu itaragadi akhoi thambal sanglen da hojik phami ba moi tea party ngasai gi khabar de hojik jai manglai je moi lakpase mi kuni thui lai hai male ko 37 ko ba khoi gi BJP gi president adhikari mem sardana ko ba moi kuni thui lai hai adu ragadi contracted kuni contracted ai je dum yami ma singam ne lakta ma sing oi sai reason leram ba yai adu na mani to da bu reason sing ja ai di yam substantial reason oi bam thok te ba yam chaur ga na mo ne natra ga di asuk kuina manipur gi lengak sem bangam da na president rule salai le bi da yam significant oi ba kan ne clarion call ne ba president BJP gi adhikari bim sardana ko rije adu tadi one everyone should attend, everyone must attend. Whip party we pull it money in khazai be party we chalai basi lak ragadi disciplinary action lo yari ne aduna party we level jabra khang de but leyom ni thoi adu 37 MLA ko bada kuni thoi la ya adu taragadi somna popular government am sem ngam nam ne di honari haire som the election gi process am lak pasya ai adigi mo augustus hojiki kaino si president rule si thataruk si august phadoi ni if it is to be extended then it has to be tabled before the august house of the parliament in both parliament gi both kaino the houses the lok sabha ga rai sabha ga ani makta table to go ne ba to approve to go ne ba that is adu su hojik sai town citizen happy bu ne monsoon session je July de hogo romani yes tang adu ragadi masidai ji takai ra ka do se hojik august so august cover to romani dudi koi July monsoon session marak sida July de gina august 12 po adu ida august 12 po ragadi akoi je February 13 da to gi male tamo akoi president rule ja chap chana nang bane adu ragadi adugi table to na bugi parliament to amu president na amu ko wi mathau ta ten lo weba ali monsoon session je to hodui ne to ragadi adu ita madugi tauba timing siga hujik thu isiga opposition ju jikti 43 na treba 41 na trekari je virtually manare in music se the NDA government in active yam ling na leba na treba Chandrababu Naidu ga kaino gan Kumar ga na sengak piraga hing labor NDA government ne adu ragadi hujiki parliament session jiga ari manipur ki table torok tu jiga parliament ki torok tu jiga at extent to ya to da ba ma to extend to ragadi parliament ko state assembly dissolve to ne adu ragadi fresh mandate ne bala tu ise adu fresh mandate se ai kano dadi yam humble view dadi BJP ki su chahi ama sai atraga ma makhai wali se praja sida khoi miyam sida ekhoi sibu tore haibu utpagi matam amni darkar le yoi mathau tai ba adu ergadi huji laudren khala se ba 40 ka bagi na ticket lemni hai jabu ne na ticket lobi na bale roi doi ne ba mamang de congress ki tawris congress ki ticket lemi ne mamang da hoji congress tar ju chhauni ko ado hoji adugi ke no si chap chana BJP de ju taroi hai ningai leite aduna ai wakalon da di prime minister ki hoji la ise la to ise hoji miyam aduga sai IDPs mayam gi concern ji di oido bo maintain lo je electioneering process ki lakpa malen lo je thank you very much Marik Chumborol thambiri ai ojaki just tejit na supan bigi ba jaji tendra kan sai pan bigi ba khoi gi thok le ba ji conflict siga mari leina na ojik se president rule lakpa dagi khoi hatna sumna ba yam tuina kamna ram ba du di kharamakti sa phare ko aduma pu president rule le rasu 100 je drug pha ba si mati 100 even ngasi mak chu khoi Okje sing da karor manga 5.5 crore gi Chorchanpur gi phawgi wathok se dum le yam tuina 5 president rule manung da bu jaji tendra na sung sai pan bi ba habidi kitang nem tharaga su asagi integrity manipur gi khoi gi integrity se ngak na bagi tamukta aidi
by any means to the Makuta Kulai, Bagera Maboigera, Kui village volunteers, boy, or talk, Mayam saying as he, Miwi Janipan Hen, Pagale, Tana, Quick, Arang Hand, so it's always shoe, Matoiden. So my daughter, a Kui Yam conflict, Yam Hadi, Yankana Iran, Kalinga Metam, the Quiggy ex former Chief Minister, Namtomambirina, Panbigi with the Su, Makoi Singsi, anti-national, that they have a Warolamasu, Tambigiko. Adumak Tam give a targa so quite the president will laugh on Matungaki Pagat Liva. Adigi Kulai surrender Toro had an ultimatum big with Okogi, my game, my degi, my gay, the giddy, Arambai Tangle, Singsu, Koi first battalion, Manipur Rifles, the Kulai President, King at Kibagi Lay, Aduga, Koki Gidi, free movement lap to Okri Targa, so Makoi, Chalhaloi, I didn't tell him Makoi Kulai Piccolo, Aragas, ultimatum, and it took Nataru, Makoi Kulai Piccolo is a phone, high given. Adumakpu Haziksi, Haba Punbagi, si Lepaktabasi Matang, the Sutangai Padana, Makoi Singzi, at the Singna, Masagi interest at Taugiba, Amtadinati, Lebak Pukanava Manipuri, integrity Bungagna with the Makta, Lebaks and Sibagi interest, the Tokibangatani, Makoi se Matamgi, Oivada, Makoi that Mayamama, Kies Mayama, Pansilaga Pagiba, Habisisu, Makoi Tungi Punsi, Magi family that took imatic Tungnas Hangna Wagadoni. See, Habidi Kogi former CM Nasu international nut day Kogi Lamzik and Nabridam of the Tokibani Habagi statement Namasu Tabibanina. Masi I'm give legal gi being the Karikari Makogi the Tawayabdi Karikamina lay. Quina Puna Yang Matanda Cookie could like by Bagi Canosity under key conflict Sigamari in a deer. Dum highway the Karida extortion to Basi, Makoidum Luinamuk the Hijamative Sagi Moida militancy, highway extort over driver Puba, driver kidnapped over, driver Hatpa, Gari Indaba, high taxes, illegal taxes, Mamam low was he Moidi Hanatiki Torala upon. Aduna Aina. Cookie Kulai Tingalati Habisi. Moody Tingle wave. Madam the Moody complex is a million of Kulai, the Hanili Kulai, special live. Like Quigina, as I hear him to Habibutune. Quiggy. May third Tagi lady by Quiggy situations it up. Told Kriva, Quiggy village volunteer who have around biting goals who is a no. And the Gi. Tangai Luini Yangadi, sentimental work, but the Lebaki, Sagimagi, nationalism, Kenosi, emotions in a charge, Torokanda, Luina Motoro Kivanel. Aduna Uzikti Governor Kulaiting at Pagimatang, the assurance of the Pyramid, then I'll control everything. So you said, lay down your arms, Haram name. Madungi Matungina equity handy, Kulai Piralakpa community in a terminina. License gun book never may take community in a tape. Tangish and Haragati. Illegal arms talk sheva. License gun pie with a Lekaida, Smoidi, Mundo, my Asinupas, license gun pie and high will communities adune. Who's it? Mama Lebak Nukshiba the Gi governance in a complete failure with the constitutional machinery governance and a complete failure with the Tolak Kiba, Pogla Kiba, Sigi, Iho Laki was a Kulai Pipe over Gazo, Makuidi Amnesty Pibam to a woman. Amnesty had a prosecute Toroy if you maintain something, we condition it Hamadare. Condition never could collect Tangalona, Tingaluara, Tingalis in ever. Oh no. Amnesty the Adum Tamam to a Pibam to a Aduga. Tangai Singna, Nasi, village volunteer force Wahizanu, Rambai Tangol Zohizanu, any Atopa organization Mam Zohizanu. Karigi the Muda Kulai Pire in Hibado. Madune Queen Ying do the root coast, root to never ying do it. Say, I me Halu Gavi Kulai Pirate on a table. I highway the Luto Gavi Kulai Pipe on a table. Government machineries in a Lebaks in Nakpanga Muidore. Aduna Equi is Han Lebaks in Nak Kanana Nakani Highway. Manung the Tolapa, Lebak Nimbi, Mama Lebak Numshi, Itil Dunatora, Tolaki, Ihona. Aduna the White, but today's the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯥꯏꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯇꯨꯠꯄꯦꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯀꯣꯏꯜꯐꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯔꯣꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗꯦꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯅ IRB MR ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯔꯒ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯁ ꯗꯦꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯂꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯇꯨꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯏꯔꯣꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯅꯈꯤꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯖꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯨ ꯁꯨꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯜꯁ ꯋꯤꯜ ꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯤ See, Supreme Court, I know Honorable Supreme Court of India, in the state of Manipur, there is a complete failure of law and order and constitutional machinery. Chief Justice of India, Hano Biramati Chandrakumar, open court remark. Adoragadi governance ki failure na maram oiraga ichini sing na khulai pairak pasa adu idari kanada no blame to duje government to blame to kudung matro adoragadi ngasi ꯐꯥꯔꯛꯏꯕ ꯄꯨꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ that is one thing ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯗ ꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ extortion ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯗꯤ that is another offense ꯑꯗꯨꯗꯤ offense-ꯅꯦꯕ but primary purpose of taking up arms to maintain there should be given amnesty.